Right. Manga the bitsek questa la live vesti. La life. Ganito sa questa la live vesti questa la. Koski Oh la. yeah. Sige sino haba? Okay, Maulik. Okay. Hungan la live vesta. Buenas todos Samsu ni umeegas and umekungo kesti un otro episode Fanatsu. Half a day to all of you watching and listening out there. This is another episode of Fanatsu. The mungan fan malefanay na kada mes guaha Fino Chamoru na episode para Fanatsu. Every month there's a Chamorro language episode. The donkulo na onra esti pogo na sumausaw na gwini pogo esti na matua na tautaw mega tiningot niya pudi Kotturata e historiata. The Hugo Fagradesi na excepta ikinabendahu gwini na posauna giesti na episode. And so for those of you remember, Fanachu every month does a Fino Chamoru episode. And so it could be a one-on-one conversation, it could be a group conversation, but we offer this for those of you who are interested in learning more Chamorro, hearing more Chamorro, and maybe banti osun hawanui lisodzu. You know, maybe you're tired of just listening to the lisodzu in Chamorro and you want to hear somebody talk about our ancient culture in Chamorro, or about our contemporary musicians in Chamorro, or about our philosophy, our identity as a people. Toru Enosian. So these monthly episodes are offered to help those of you who want to expand your Chamorro knowledge. And so, okay. Utunganay na men gagayam zugwini para esti na kilizono. And so zahunay na be introduce i bisitata gwini pogo si Senor Noel Quitugua, curator gui, archeologist gui, mega tiningot niya, mega iniligaw niya research, izon niya research, puri tautauta, historiata, and mega izon niya series lokwi, puri iramentata siha, I gimata siha, I edificionta siha, I sakmanta siya todo siya. And so Hugo Fagradesi na gaigi gwini pogo, and so Senor Quitugua, buenas, you know, hunai how ipisu. Buenas Mike. Ako na izan buenas para todos sa mga manegay guni. Familok ko, mandelu ko, nangga songo at ngoo dyan para hamso di titumungo so. Gopunito siya na programa sa pagutat sagi do live podcast dan Mike Jesus Masi. Sa wala mo na bulat talo programa para okusyan na tawta. No, anifasyon sa Mike ko malago juba bisaw no. Malago jo fumata uzo sa mga onan jo. Half zo haje zo jan half zo gi hagas matun zo gi jan i-presente dyan half agi man mamayla no sinatawag na utonum itinanum sa urega pues ang gidudingitan no sina hanjo pa por tutur kung sige murega e dyan tinanum no mafadabo dyan sa saipang yung 58 tempo ni NTTU Nebutan Training Unit sa gina tempo gano'n 60s no siya tawag tawza no afaganahan niya tawza live public library tawza una no movie theater jile nga matani lo intereso le mo si masya hafag yuruzaho itasi aluntono panimanompo jigi intereso di reason bisinun mommy pura siya manomko sa suma masagan jile mampuso agagbat pichi-pichi ang binikero sa ufafay sa sigazo di babi egya hafa matutsogi babitungo sigazo di mamaisin jadi tutun niya so tutun niya lokestiya niya so dos pedaso uno na sa tutak dan uno na pedaso fatty o pottery fragment and if I sa tol likultan first siya na uso like oh ginonti siya no sexy tata sa bulat niya des mafanaw sa tawag gis 1889 Inosyo de Borja, mas matuanyas tunin nosyon tuho ang giningwang. Hamin lokin na familia Quitugua ang giningwang. Do hamin na rosan na familia Quitugua, falana namin lang familian at siyak, edi gwaliik. Sayang edi siya pumalo na familia Carabao.
lo pinutatoling ya ginin unsi misa matonum dos na ramos muzum karabaw na siyak lo gipresente lo kisa tama fanana siya familia angkoy sa zona great grandfather kada po meska pura angko na kokone di na fanana familia angkoy kasi tonyas tidis mapanagu dari mapuksayo gi section salangka salangkanoa tugas di kanoa kumikling ji le potholes no lo que Saigon na baboy ni la jiji baboy na ni baboy ke kanoa lo interest di bisino dan hafa siya masotsoge ejigi di tutuman mo sa lo taza gina na tempo lo parwo taza camera taza recording best ponen no lo konsigi tumogi elementary ni Mati High School David graduzo in Tony High School do introduce ka lung tono ja se so o fapoy ka lung tono babi fanok ka hafa siya sinanaw ni G Gerber na buteza o faisin de kumang mala ka siya sa ausay para doni solid de kafasya no ani stukun do siya na buteza di kiki jigi zo kuno siya talo no by jar collection Kutulu Hogun, masafa na kasi Hogun, utsuli do polo gi newspaper, di ba babi ata na hafa na Francis Hogun. At sige nitutun, ginin sa Tobio, tutun sa mga nizo, hafa masusedi gi tempondahan di kikiwi. Saya gina tempo siga di nga uli troto gi titanoso siga di adu kay manu, hafa siya kabeklega. Sige na, artista zo zaman zungan so zungan to ditin mo niya Mike uno yo siya bulong di trotto sa kumafa sa yung lago siya no disperse na ko family man apulo itutuhon di sinisidiu no tigawa sumotso gisti bulan man ni luta gano zo lo kyo logo jira pasyo lidigo kay manu babitungo ko izin Mañaina-ta ijota para ma-introduce halong usap ako offer how to siya ta fatinas offer siya na frankas offer siya na pinatinas kanay offer siya do todo klase di banda ni material do bitutun gi tatawta manong ko offer na itiak lang mausa manasoy ilunya ngit nga matay dan mo ni ma offer ni mausa itiak lang gi tatawta ni kaputulo digi dos na cosas da siya talo na material gi tatawta pausa di para makusige mo na Fumatinas hafa siya Mafatinas saga lo ke igoga gitasi itet lang hafa siya nagwiyan di mausa para jinya tools para jinya body organ para jinya alahas hafa siya kumikeling niya jagi itiningo ni mafanagek ko ejigi babi presenta uso Gahalo kisya naman yung luta o tutiningon niya ja bonitos ti sa jika na diferensya siya pataatan hafa na slingstone gi sa guam jang gi saipan jang gi doro na para diti man paryo iladistone ti man paryo lo ki noro na ila jang tilasyo alutung na ladistone basaw bisti guam sa saipan lo siya talo ki limestone diba hafa na ti man paryo siya na kasi ladistones bayi dikiki bayi dongpulo tegi ay mas dom kululu na haliging guma masanganik ko tiladis tong kina tempo haliging guma giza luta as nervous lo timahoksa afa azimas giza lukka kay giza tinian si magalahin na taga inti solzo lo kigiban ni satsan hafasya tanano naman matpit sa gina tempo sisel kada ulise maniluktar faluas Zaman usai di bailannya, Zoli manam kota ni botsu dan ni mestisa, wata pagol ko nanggasan. Jigi magait, loh ginin manu sila tiningo. Jigi tutunja lain mo, siga di mamaisin zo, terus mafanahan zo, binikero, agogan sa pichi-pichi. Sa bangpuso interesaw, sa nidikikiza sila now, asama niya sa high school zo, nga, bikong fa sa layo, Buasa tamu, ani tresonyo so,
Yung jeng lim mo mi office na like tan na otrak tin ngo nya pumalo man yung lumang bilis kilala ta wow he kay gusto gimana ko kasi ta tobyo fu bot mazu bija sina ta olu na hud mazu ja akseso mami sa tobyo inosyo di borra mangining bom do mas matugan na di familya ni nosun tuho manoga jap sa Palau manama na familya na si San Memorial di borra do the atuga si sa skin managa loki di jone be father si Borio giza Palau pesa tobyo edzigi lo tutunya loki ni sigan ni mami na dos aguftungo filmi na Lumon Spanyol Chamorro la Faluas Palau dan Yapis edzigi sa tobyo dan di Fino Japanese sa Japanese gano na time da tempo si na northern sa tobyo mas manimen halong gimana na na tiningo lagi na sa tobyo historianya asal nga ni zo presiga jo o polo giti tanoso siga jo ujunga giti tanoso jadi na mo anesta jo gagi ginay ko ni tutun jumunga ka fa chef no no iman una naman namko afanago jo taymano the processing siya being and nijuk no tamano matsuli ichigo lemay di purma ang mausa at na tempo ni purma panmay sasanyan iji lang purma fatina si sanbang do sugulem may loki do fatina sa tobyo no chingam giti gilem di sugulem may danya riga ano no dokko ni lemay sa dangkan sa lemay sa fanyugo so pues anista onglu at tuli pawin sa danya sa nasukat sa fatina sa chingam ada tuwi na ko lami sa tuga pa mga matinas chingam gitu bulan may lo bulan na tiningo loki gini ni pumalo siya na manongko da utotso giji o pago di fatitinas do ujunga popa junga jadi drawing ne lo hafasha lo hasa di pago di 3-4 anos do mas pago men taktazi gini mo ni sa giza saipad haga susutso gisti so dingo ki 2009 itu dalo ni 2009 thousand bido 1 year mabukkan na jo gitsalan monitor kasi gi 2010 jigi ni mali half of susutso gi to presenta jigi man ni lutay gini mo gi diaspora na Chamorro da jigi ni tutum mo na famta uso half of susutso gi bana Kotturan Chamorro siya do ele tuatu di uno iyo si Mike do ano ka todo i hafasha do tututun subogi sa malago so kumusinya Mike kung pega uzong hafasha ki filenen kung gan sino restigi mega bonitun le trotto gwini and so mono just songan ha mono na malago ha na befanui sa estiramente siya inigi ngili geno i chong kamzu Fatina sene kamzu sa bagus importante is the 2010 usay ne kamzu sa i kamzu kumuga kamzu mo bulan na naan siya gipada di Kotturan di kamzu umugot ya pago lo ano fa kamzu liso naka famano ji latan no coconut milk di latan agi don soge no tayo no unggan mangi sabon niya ya family lagumo lo bulan man mortay giban dan di inaani kamzu fasya por ejemplo ini na sangking puro nagaha ke puro fangot sa giso bul kana tuloy ta batunga fa kamzu sa device kamzu also is the process of grading the coconut lo bitutong gesti na also lenga heggo iheggo ni puro katsa inijo anong katsa inijuk ng katsa gapunot terus kayak gini juga senalung ipunot apa ni pemausa bola betina so tali pada ji odu muskiro koyo no matatan o senko no inijuk iguas ganung puta taklu de betul mo ni puta ta ganung kamzu inijuk kinamzu edzi on andi sa kamzu na kasi kinamzu
sa ginung fugo Fernandezi ang fugo bagosu sa gini bagosu hagin chuli bagosu dan nya suka sa matinaso avocado ejige talo balilingo kumu taja kamjong peso sozo gi baliluta siya gini magini manasaga sa berka agwa kam zumizo zamasya patinas heggo pat ofasya basya taja nizo gini makin sa butpau gini tenda sta nizo sa taja lo pulot lo alis guaha na kamzu peseni kamzu usagi kada festival o nagwaha manzu o dizuk so itauto siya bulan na tauto tumu halfway na koksa libo kamzu to kamzu dizuk ne because it becomes a part of hands-on process of breeding the coconut. That's why nigi una kamzu kahit tason gimbanda no itason halzu ti gofa batina si tason halzu lo o bula pidaw legit tason. I do carving so na bonito di pero kita sonalzo magba niya natin sa tason also unggan lo teadron to pura ko na siya ka drop at ko na nakuko jige tutum bi sumogi automatic na ihonno 1971 yagapa abi akagwi ini top the second left ejigi tamani hunun mommy as the no hulu sa nilo dwe yeah it's ay sa papa that's what that one enigi tutonde lo anisiga ju monocatic sengsung giza saipan uli pora na kwa 4 tahun na si modelo na hunno o su utu juga kan sa likod ng kafan sa Columbulas sina hunno tibang pareho Ija hulo fatinas di unun na litroto lo tamana dyan sa papa lo waha otuf kisanilo ne afay hunun ni mausa wa siya tawlo Espanyol subulimagi okay matsulimagi lo ila drizo di mga fatinas giza saipan zang guwap pausay faci ni puro makopya mo na Espanyol fanong tamano mga fatinas ejigida wako no mga fatinas pon pagtuba todo klase o di babig sa nanon todo sa klase ja go aging wa ko sa guawon di presente sa mga na lugar di magagaga por favor muna masama papa bayo susi na nawa ni badistrosa papa si hod ila drizo loki bula na drizo siya gi sa saipan si sulu koy siya la drizo por babituga half na class la drizo tepol alimon bulan matsudi magi sa abin tepol sa panis para konsigi kasi bula loki bandang tiningo di bandang ni hondo di freshenate uno na pinenta na jininga no magaiga gi siya Mañaina-ta hanuka na ihodno siya gi do ga agirnata ni siya stoto grag sa nilo di tokun dizuk no PO ni puro ba masasabi ni afara ni tuba bes pantuba mafatinas ko isang papa gi na le troto ba ha jani lusung follow eji hojusting ni git figuro na gali troto gi so kisinya sonda mon kai lo bula loki bandani honno okay yo to back stige na modelon guma is a one fourth scale model guys stige cinema museum ang literato gi 2006 so gone siya museum kay we need a display of the houses so fatina system na modelo tagi dia na ni yatsulo tongkula tapi ni literato utsulisti na zoku model zo pega gi tasi gi ina so literato po bidalia kolamon ji bagahi no ji again un polo get no zo li ita ani mafatinos niya uno na rason na fana apakai laristo sa anima chappa huzum na jama oxa apaka todo do laristo the laristo lo kipis ba prosta ni siya tolo ba prosta todo mana fino di laristo you present people go man kinanu na sa due to climatic changes sa kumulot apu do antis apaka yo to laristo mula siya gado siyang li
Inigi gidin hilo papa uli troto talo. Kalamone zi hangin suway auto figo mo amo presenting nila todo sa papa ni garage, si carretas and iyon nulo. Este is a version ni babinaliam zona. Bagi mo na sa muna lago. Bagi mo na adin, it's a mini garden. Pamatinas pottery. Pwede sa papalo gaya chahan, underground pit ne. Pues bulang siya ulit troto sa pura siya man dikikin ako. Tayo niya siya no galay di gisanalo na ni isak man bula siya ulit troto. Laga sa muna pang liam zo ni close up. Ang ginanatan niya pero gano siya. Go ahead, Mike, continue. Okay, ni kita lo sinyang litolo. Enigi gipresente ni mangagi octave. Now, di dia sana palabra li usulta mano ejo gitagi pawe octave guma. Oh, SD close up, senor. SD close up. Enigi close up. Kung kan dispensa. Okay, ini close up ginong ginanatan liya pawe siya, miniature part ata na ini ihima, no. Jan ihima gi banda ne kulon apu luso ganno gi sa lutas ti abigua sa Matias taisakan dong kulo na atsu ba mardugi talo lo gwa nga matan gi banda ji gi dafon to genno mo ano gi tu banda gi dos ini gi na lusong gai gi no gi sa lutas sa goftaman man na klasen no lusong sa ti barduka ta gini na bardu pes bahasanya fanu di site gi bardos banda another close up gendo siya li ini talo zo conversion gi banda I galaidi I sanzan o bagi banda no taking tensulo I adin ji di kika the garden ne adin garden ne so that's my interpretation of I believe ne na Yazman matitinas guma at samuran tiwari. Budito sang ganun, kasi pega man dikisya na often ni Colamon ji taimano on this. Because that's my version of pottery making, everything that's all included. Galumi higiba, has it's like it to be back in time. Sa bulat talo siya the close up given in other views. And get back to the atak talo. Yung ba ni guma? It's song it monotal. Go ahead, just keep going now. That's another view on it. No, lamiga. That's digi pawagi presente ni gaya imus. Isa saipan. That's how that a detail ni temano magudisya I atuf. Iteras, the monte, tarugo, kaya gitalo. Bulan na ano malingo. Ja ola mon nagwatok-tok mas magwagdo pag official na libro ni mama imprinter giba kailan na tempo ni jo mama tugi pa official na noon sa titulo tungo. Okay, ni ulo na sumulo tunungo bigay na kini utot sumulo ay takwet kung sukot tiningo niya. Ja bonito nga gimandan ne sa fanagwi uno sa notro. Saya penuktu talu na kasi digital gisina museum jangin maktam sa saipan aligo state Japan ka isanalo na lo that bago inigi afay job interpretation of taimano actual for me ne lingwo animonazan man ma-distrosen Espanyol man masonggi gima papa todo do figura ni gima man kinano pues most Sundays ang proprio di por mga aksa hulo is go triangular zaman at tunolo and that became very prevalent right now. No antigo na tempo the interpretation of that is no that's the way it's supposed to be for me sa bula tugan sa bula taw tamo a previse sila Fino taimano na iladison manigano yo true na no masanganek ko na inileka aliging guma o lalisto depende gizo mo style what status are you ko takilo niya zo si Mike but body dos pagin takilo niya zo kini pumalo maybe na joko lalisto is a little bit taller now mas did na
largest stone, 4. Okay, 4 cubic length, dos yung banda, dos yung banda. Mas anak ko 16 gizalukta. Apa je cubic length, aging 4 na largest stone, sa oxide giba, sa grabo to, uno na, mafajago pagdung para oje masaga, baksa talo dos na largest sa siya di ba extendi uzon largest stone. Ejigi iso ko interpretation dan ejigi sa toga sa kone so itaman ni siya ba extendi uzon igima. Okay, yoktu again gayo gi familia na familia at batuwa dan yatson gayo go mo mos ihud gitasi ja igima ti banegwidin na closet na jid na manafana tay wini. Okay, jelega they're all in one line is a tinyan. Kasi bintona di natin ni bintona sa mababa undilya todo do gati yoktu banda yoktu naguma sa manmifila todo di gima taywin sa gaygisti archaeological evidence patinas na matsogi temani extension ni gima ang gina familia na sodo o second class gayo gigi halo ang gina manatsang o first gayo galung tono so the sinya most because all this siya manatsang they're mostly farmers lang siya. We can go to another thing. Good. No, si Zeus Masi Senor, esta guaja comments and questions here. Zahuna in the Besingani how Paran Raptu put the comments. Okay. It said looked as Vince Diaz, Professor Vince Diaz. I like half a day, Senor. Yeah, that's Vince. CJ Pasqua Loqui. Ileknya Biba Senor Noels, and it said, Sotmo, I had the pleasure of meeting you when you were the director of the NMI Museum of History and Culture. Okay. CJ Baza Pasqua, chanter, poet. Yes, yeah. But that's like, I can be Vince, this is Marcelo Bami, Vince, no, is a visitation Galatsa, no, Geberg Museum. Befanuesia no ilatrapton here estigate. Niki. It's events ni mana iso na ni Italy he really he and I been a long time. This 1994, 95 optimo ni Malang na dos. The first visa one of the coordinator the first Micronesia and second canoe symposium ni pamastablesi Micronesian Voyaging Society and Telachiso. Jadi dokino fan lagi man manggulti sa bulatin ko niya na tawto sa wondo na tawto sa respeto sa bitek kung papagisa sa dogkulo na agresemento ni mami na dos. Pogo si J si Masilay to di kita dali topic active ni mandan niya ni pronunciation ng program. Dali tawton inet nun grupo sa estudyante siya. Mula siya na estudyante no they're into the masters and doctorate degree of getting their doctor some of them. That was my first ifinanan na no workshop classes 2011. And sige no fanogin no siya na estudyante sa Malaga sa mga pangliyam zo. In 1994, Chile got to Guam, attended Guam Micronesian fair. The Chile got to stay jokta no broka sa palm group. It's just that the atopus lore jeling a hybrid gunsum, but yet all no gunsun gunsum. Now, in a sort of Chulis di Papa Guam sa anya sangoni zo na the uno na biyo kapitero lang layo antes estigizok ta drill was ko final jigi toni biga broka estige broka nita duduluk todo dis pandalus okay todo siya atsu akale toklang halzu estige di mausa in 1994 ni matus Guam sa Ipo Beach Gaygisti gisan mena gilabas na. Tabagadi sa nastora uno na amku uli para about 50 feet away. Gogoti Boston jadi zonya siya grandkids. Siya to may gini biyo sa ata. Siya di ata ado afa ata pa subiya afa kupike.
ajuti Boston ja mamukkan gatu gizawo ani mamukkan gatu agoti ulu ja agoti tay gini za lengnya ay salala lay broka very simple universal all around the world tano mausas tini puro baduluk temanin kuman holimi tali ja estina Liviano 1994 ani magululumizo ni manilutas siya crafting is the wall ka hofeno jigino umensyona ujo de kustigi tamano ni man madulok iatsu kaleya oju to lang ta istigi ibrokaw fonogi 2011 ano siya na studente do aniwata na siya na studente na pura siya football players gini magigi Washington State just bula man no lo ufanagi loki bago jang manasuwa lilo franya izonya point na iluluk ni mausa después lo antes ni finalu it became sa zugzug pabatinas guafi lagi por to ni guafi para un fatida si guafi tulusas thing. So those are just one of the photographs that I just want to share that happened a long time ago. No Senor Tsangani ham loki put esti otro sa hutungan na gagaw gisan lago gi Fino Ingles i diaspora lo megay bidorda mo na para na famta zan edukanay i tautaw pudi Kotturata gi Islas Marianas and so mausaw na no gi esti na class in events no na dinanyas and ferias ya. So, por favor, Tsangani ham put estina letrotus ya. Senil masa mo wini. Kasi masero back in 2010 ani malipara i jo presentation gi Micronesian Island Club gi University of Washington izgini maya matusya by tutuma introduce jo pinenana na palani malami si Shero Gutierrez Day ay Shero sa Megaw kasi ako kuni halo mi pumalo siya na professor kani malipara jo izgi tutonya no en sumasunod jo gi kada sakkan gi Tacoma no festival no ethnic festival under the Asian Pacific Cultural Center Seattle ethnic festivals ni pumalo siya kan eno mo si dos na festival siya sumongozo jo una upan una kafanta todo Frankas Mañaina-ta todo siya na artifacts ni digini ini gina sinisiri uplanta hujong jao sama kutoni kamjo chule gato ni tolise herramienta y cosas afasya ni ufatinas afa magahit na zeta artifacts agin nila gini magi siya gini na litrato which depende después afa replicated na artifact afasya na hagwit di man mausap at trolling lord afasya talaga na kasi cosas jan afasya finatinosu na mangaga todo gano ang lipara nung nalitrato hindi kini manaano kano no jabang puso siya tao no bulat tubungo half spondylus cells dan inisinahi lugar kwatro sinidaon na pendant ja di spondylus di sinayi na utuklasi ja anto ja balura sa bubulat talo masusuda na jan lejigiro susudo agin sinya hamzu ni manega ganno sangani pumalo man yung luta ko sinya o ko base ni da mizu jan fanu izo ja bitsagi muli hafay no ja bitsagi mo no yung hafay mo gad ni mausa no uno na tao to si Joe Sablan gisagwa si sona izo akala ka sonda ja li hafasti jige no o fatila si research parujunga ka gina momento zo na ilo kastige ni mausa. It's a compound fish hook, but it's a one-hole fish hook. Inigay siya na kosa so na familia byo no dagwa siya pinatinoso ni is the modern version na given that ini siya tawag alaha so body ornament sa tempo idalahi no mas man bonita idalahi mas gina tempo mas bala mausa to the klase siya na alahas bagi mampus bulala mausa za inigay tayo no loke uno malago sa fabaisa lang sa mga nam so na anti loke isokta iluk ilalahi
That's we practice that ilok kasi ma-chachak kasi mahala papa sa dumanang pulo na mapeke siya ko lang fresco sa nalitus enige iulitaw mausa mo siya no pogi fa malaalo kay maulitaw siyempre hindi ni to offers a conversion of the 1603 to 1617 description so una fa fanta so suji man lutas siya fa maktu sa ega ja para tagi ang ingwasya na non-profit gini sa man amzo sa magayam gini Washington State organzo sa conduct a workshop in modern Filipinas mampus famta o nigi ikam songka so dali trotulo settina modelon songka usoda different design di antigo one whole lot lo nigi so version of modern no songka to usay tason plastic ini Japanese plastic za lo janya board sa papa no $2 lagwian stigi ini chongka no taloy chongka siya taolog is an imported no game I originated somewhere in Africa kama fananan Mankala. So this game is in a way good. It's for me. It's a visual mathematics. Is using your eyes, the sound, so you can detect if a person is cheating, dropping to those causes. Check. Jadi akaliya di mausay ko fananan check guy. Because matira sa stipul babinalia na it's not only in a modern or traditional design and everything sa tebak man niya dazu no dokulo hazu stagwazo ku chainsaw ni babi fatiras no fatiras sa tipo di babi maintain the process iwego the mano ni antes ni mangondo paloba siya gitsogka no tigof migay lagi pagod kema kara ang ginon kema iji unlatsay gidji na tason i-checkay. So, seti na checkay kada tason ja porun tutun gidos lo. For me, it's a visual mathematics. It's a hearing concept, and it really helps improve the person's having problem in mathematics. And they use that in some of the schools in world in other places with visual mathematics. So, checkay, sokka is another form of a game. Bula lo kisya wiggle fa maguun lo. Hasta pago, I'm just still looking for it and do some research. So that's all the festival is a shadow no ethnic festival is just sort of pago na siya iputo the nilomno. Oye, nagasino sa guaho meega zaniha na un fafatay itzonka magof hahasu itzonka zan. Maulig na un mensosyon na ibalinya sa pogo na ay de ichautauto pogo hinasoninihan na angin mas modern, mas technical, mas maulig lo ti mismo magahid na. Okay. Sina esti simple na lo mahalik grounded na klasen wego sinya gof importante gof bali lokwi. Ulo na si Tatoyo sa gonilek kutang tata often naman pus dongkulit song ka gof makat lenga sa ihoji po sinakin sinyong gatsa. That was one of the purpose. Oji hindi tawta gugutit song ka malolago sinyong gatsa that's exactly one of them. No, this is how no makat isong ka. Gaigay traditional concept of actual playing and the design law nyahla lang. Nyahla lang isong ka. This is how no makat. Especially si sigurado sa top ichok ka doktor sa makat gatsa hoji sinak sumakit pogo di siya pumalo mangaya gini stige lokki futina sistino bula malimuta uno mampus famta agat gibandan no Filipinas no balakpag sa first ginanas na nobya ste udo pugugot dos na Filipinas na 1916 was sa Filipinas. Ja siya yakaleya gomok kagitase di dosa do sura lo
official na Finatinas Mañaina-ta naman malingo. Uno, ang puspamtay agad dyan ni Hagnizog dan ibinga. Do finatatobo lang ang antis mapus bulang mga matitinas gipadan PO. I-PO ni mafatina si Takpi. Takpi si Gaupulos niya na baskelo tagi niya na inilagkan ni puro matafzi usag ni FAI. Antes na tempo. Malingoy no. Bulang malingutay gipadan ni PO. Do antes na usay PO piso. Diyan sa Taubyo ni lagi ano pa utod gahon PO tagi niya na nanak ko yung puta nasawa na ulumi kasasawa na ulumi ay naway bugas sa polo kaningwian sa yuno kanin sensin baboy sa gudde sa supukolo ni luluklo kiano sa de baba ejigi asawani sa artikulo kinanya ang ginatan na siya lokyo nilya admas minta dani Aswela higam ang gatsa sa siya di zoku presentation gi festival upega yung banda sa Hodzu kasi tauto di Bali palago puro matsagi tanano puro matsapapes o todo siya na Finatinosu I utilize it the festival siya so everybody can have a hands-on experience tamano antes ni matsapay paligalay di but no anything that has to do with Hanzo ubula talo mic siya malago ang ginawa question ang ginin man audience ni maneka for Hungyan senyor guaha mega na question siha lo guaha otro literatumu lokwi lo nita aten na esti question siha okay and so okay nanga oh estigin na senora Bobby Benevente oh she never knew that that you could make chewing gum from the sap of the lemai tree trunk. And okay. So malago gwi tumungo mas put and now. Okay, uno. Chugu lemai ejigi sokta glue. Pero ichigu lemai ni puro bara atut puro mapachiu jigi ibatalang igalaidi ang gwa mopi ejigi loki jotta di puro mausa tori gafa puro ba ano jigi ni mogigi pumaglune lo age on offer ja ang ganono on anda ku jigi toplembay ne nanga tubugo papay chigo nanga no just like matulay ka kulon niya into a kind of a base color and sta amlu jigi no chuli pawe so pues sa tobyo de ni Tawago si Deno, pues recover pa tayo ay nagano sa nangga. Pues week later, ano pa go do officer nga ling ano pa go no T-Fuse, I mean get tigo jingin siya peso saban na. Kasi gamali na sukat. Pues na may pinay sa apega ya sukat all the sige pa with sa lego na. Pues no, it actually went back to it doesn't go back to white collar, no, it just becomes like dry, plus that's how I learned about chewing mango. I've been a sungak for that. Para guaho importante sa atin todo esti na klase nengkuno na tatsutsuli magi ginin otro banda. Like para guaho igwinifiho mohon na tazuti todo esti french fries, chips, zan usa ilamay para todo adzu. Sa engin tatogwedu ta sa popoti local industries local nine class in golides and frutas lo adzu igunifihu ha adzu igunifihu lo so zahu na sinyo gwa singap ginanita nokta lokwi zahu na class in historia uno na no palabra loki puding lemay gelo tono ne dikikira pudong di ba fanana mahik Pagod anak ko lega balaso. Kasi ihopin na I mean unang da Romas gi lembay. Ba ito ka pa nang kusista tao lega adong utut papay so ausay jida na hojun lembay ta na anglo that is floater gi taking. That was a floater already. Kasi tungkod day lembay ta ni kalau nafasulan niya no idugduk jigi di mausay ibanda niya parikanu but officer ni po na Finatinas
Masan lemay do anti na tempo te sukolo do tifil ko gote papa gi dongku da masa na lemay ni mamtira sa no pan cake and pie tita usa po gino bula finat lemay na maisa no lemay moslus no por ejemplo digilo que siya bahagi ni lemay no ginin Hawaii saya loki iangkat pohon jadi kafu dress clothing pandanus na iangkat taja no ti manonok sa para pura hogun gini mau usa nanti lasu palau jan ya angkat palau bersaipan mau usa itu apa di palau niya lo lega so faisin uno na yapis istilo kafan fananan saipan lega you because we came from your island. That's why we bause pare lonzak guafak lineman kumikling ya na pulnya ki guafak is a huge lineman ipohung dani digini agam tazanin sage kumani ipohung mosan po ku favor sage kumani no sa tobia fanagit tamano makinas bino wine out of that bottle. Kafu bula siya na klase do wahasa is a quick experience ko siya kanum tolo afa gaddo hagut gaddo palawan tamano babiyata na papetano bitungo mo ni gagi man gaddo pawgi siya gaddo jila izoda lactose those stores no those are also one of the most useful items way back how they use that for a lot of purposes so siya jo kalau bagpus gajo Android ni po ko sa kalau na give me a flashback lo gi got to store gi zamju do for paisen jo an official na financing Sejus masis nyo. Okay, na question financing gina nas J Pasqua question sa nganeham put zininga i pottery i anciano na klasen pottery malago gwi tumungo mas pari hinasomo pada jusya gi presenti na missiona na pre-ladi jan ladi period na pottery i pre-ladi mampus man kanifis jan nagaga jam i design mausa ofuk do uno na joko obum gini lefa jan na tolangos gajo ko research bubandang pottery na maisa Jadi siya sobda di kikin na pedaso. Ang gaige geno sinya halo kino. Oh, benti todza po di pottery. Yes, gaige lagi galing ni leblok ko siya lo. Oh, dispenser. Okay. Talaga jo sa mga nandiyo na gigimanyodang uno na pedaso tayo ini gi afo jo uchuli jo umidi jo todo Bisgali ni Gina di kikin na pedaso o di temina taimano di ng kolomnya. No, bisa bula siya na design, bisa cut view, side views, todo do. Maybe next time be sagi no mulano siya nito badan ipadang pottery. Afa tebut, afa kalahi, afa hara, afa damuana, todo do siya. Ibula la na palabra managa uno na interesting part the design V-shape design tayo ni V-shape ni finaluo ng parewida dyan ni kumalo siya ng Pacific Islanders pentagon hexagon one side two side 2 4 6 di hexagon pentagon no hexagon uno na joku drawing I also done a pottery. It's all hexagon in there. That is the significant or the symbol of Hagan. The Hagan. Parewa and Samoa and Tonga. It's very interesting. Sa balki the pottery sa Indonesia, pausa hexagon. No, uno na sa drawing pura siya dondo, pues guapa chanilo sa isang papa. It's a figure of a woman. All holding hands sa isang papa from paggandiya. Office decorations now ofuk. So I took one of silicone that I placed it inside one of the crevice. I found out that they use a tool
They use one tool to do the impression repeatedly in a pattern. What is that tool? PO. You get the PO and they shape it out, and that's how they do the impression. So I did an experiment of the impression of the PO. They use the tapun, the impression of the tapun, and just different designs. So I wish there's somebody that's doing all those research and come up with this so we can look at the symbols. I have some wave, Nopu, and it's also can be interpreted as the Navguian. That's also an interpretation the way I see it. I-addo, also i-addo, no, as an interpretation of that. No, so based on a little bit of my design, my research na giban na nuso, it's not complete. So kung mandan niya, Mike or two bonda sa gaha init nun podcast di masudod na si bonda ni banan faci na ita ni tason na neno siya. Bonito loki sa mandan niya loki hami sabi Fanaguin and Afanui offer niya personal theories and everything. So, tamane filo katkwet tinungon niya sa katkwet no dyan theory ka bonito sa mandan. Who gov comfort me on sinod sa esta few hinengongo kunay na tadza matogwi podesti. Do ti dinansya now sa giminagahit mega esta man estudia esta guaha matogwi lo dinansya kalang matsalala pun todo adzo. Okay. Lo so ipriladi Mancanifis, beautifully made, beautifully designed. Iladi period, no mamputput, taza design and everything. What does it mean? Population-wise, I think the population start growing and they're forgetting to do the traditional one. I think the traditional one where the pre-Ladi was used to doing the Ladi period and instead of pus loszan toto ne taza timpunya sa guasha na pottery mandongkulu da pidosu zani umidi taigwinya na dinangkulu taigwini sa dan rondo do taigini na finada amina ni lekka da mamputput ofaiso. Imagine getting a big plastic basin and you leave it on the ground. Utsan malinhanum. That's one way of collecting water in those pottery. That's why we have tons of those pottery. That's just one of them. Other way of collecting water is the matan from the Iatuvigima. Chuli pio zama ipi zama fatinas matan. Jadi matan ni puro holumihano. Di puro ma lodgi itebut. Di puro sa anti na tempo. David ang gua honum kalung guma. Your true na klase do water collecting is a por fan ano para lum tono so man lupuk kolong gibe bu gi gafa bobo ne lupuk kolong pa fatti gi badan utsan your true na the interesting is the kikina from kunizo but suli tres or quatro na hagun zama halat ini zama tufuk then make it into a triangular. Terus magodi papa terus mapuli tebu jigi igen offer utsa sa tigi bonono papa galung. So it's like a faduk. That's just one way of doing that. Good. Go Antigua now, senor. Wow, Maulik na un menshona na sa. Oh, lo zaho na sa hungen gua otro questions yan. Sa dispensa para hamzuni umeiga za engin senor tinahong ioranay para open. Lo Zahunay na pinasiguro na mafaisin esti question esti puri sinahi sa megay na kompensasyon sa ateni pogo ateni alahasta sinasay na dos and so hungen hafe izomu theories puri usanya esti taimano mo isa sa guama sasangan na timis mo alahas esti mas kaleng plomo pat otro na class environmental so hafe izomu theories puri sinahi naliji talk to bike ni gai gishe sinahi ngin dia uno ayun do gua ni talk to geno ora fandanya I sinidao jan uno ni mano izu ejige gitalulu geno ja ene za hulu do usodai do presidente ge mamati ge agigan o PIC na area
Ini sa papa na nakuko mano izo na no ni masoda gi sa alamogan gi one of the grave kay yulo tauto kay gi sa papa. Pag ni siya pumalo gi sa papa siya mandadiki sa fetus crossing sa kada sensu ti mampareho niya. Siguro sa na kada toro ti mampareho finatinas niya sinahi. Now, sinahi pagod masasangan, which is the waxing of the moon. Do uno na to ko sa ngoni zo neste si Richard mang lo niya sa lahat zo unin tipo si Richard gi gapos niya. Da si Richard sa ngoni zo na sinangoni gi da uno na umpo na palaan gi da biya gi sa luta na inaad niya este isinahi kahlang. You know, you like on from kahlang and no, you put to hang it up or kahlang. Ini gi na on niya. Terus ini Fino Richard ilangnya biar nanti na anya. Now haji semua ni sinahi wa siya tahu gina na tempo ni antes disesu kung manalo mampus ba respeto manam ko sa Fino Pinas manam ko tasya mga mapatay no sa sepe malamalongo after sa teno lo pogo mampus famta ujo gini siya ujo lo ihaji Fino na tubo semua na tutungo haji. Lo tungan na sinahi kumikileng pada bulan now. How fast kumikileng sinahi? Well, parago o kalang lalohya siya musas ti. Fast masoda gi ano tahan kayo do lohi ti palaan. Otro interpretation given unos din nagbiyo si tunay wakin panggilina na nga jit ang tinano sa pescador siya na tauto sa bulan storya sa ngoni so kuto di si kanostra gi tamano ni purong koni guyan sa puro na loklay guyan ti pumpuno ang muzungo gi tasi sa pugasto 5-10 oras na lalay ga di gi pawi gi bisatyo fatitina si sinakanostra ng galayti lo ibiyo sa ngoni so lang antes kumikalingas ti naginesta on master todo siya di Tetsulaki. You know, tagi malago para fashion yung sotsogi sa baswa matinas no kalaidis and kanu o patinas esti para hogo matinosyo o otro matinosyo sa lengya na esti na figura ni Quitugua sasasan. This is the figure of the canoe. That's the interpretation of this old man, and that's what the kahlang is the word that the old lady from Zaluta. As someone dito si Richard na digin na anda. So that's my interpretation. Siya gua siya official interpretation eh. Uno siya na pala no di Facebook so da sina animation na naman maktiman niya nata gini kalaidi utugi pala jale ko ang kanota na agoksa no size zokta na canoe sa ban lelik dudili pangas ang galaidi. Pangas ang galaidi isang idon ista malingoy pumalo tamani ni selling canoe ne. So sa kani pala ko we did not paddle thousands of miles on the galaidi. So okay, so anyway asa kani si pala si Jesus boss ali ba ko murihigi iminagahi tamano siya. Lo interpretation ni sinahi o kahlang jawagan kahlang sa mas no proprio parwo ginin iningok ko din masanganit ko. Now si Jus masis not memorias ginanas Liana Hofschneider like okay, so tigov siguro put isinesedi hamenchochana, but she wants to know about the lemai dukduk or dokdok, excuse me. She said the scientific consulting services from Hawaii, Dr. Michael Dega, a contracted archaeologist who did the Anaguan Village Ancient Chamorro settlement for the Best Sunshine Casino Imperial Pacific Resort. He recently he did some I guess a survey near Matanza San Roque Elementary School. He said that he found a container that showed that Carolinians may have taught Chamorros breadfruit preservation, and Senora Liana is wondering how is this possible when Chamorros practice the art of making and preserving breadfruit for centuries already. Ani
Manmotti Spanyol, jadi ada tuh memilinggo gilofino totovio. We practice a lot of preservation better. This bandanu guian, bandanu itinala guian, tinala no gamsum dan lem torse fruta lemai por ejemplo dan suni. So pargole no hanging wow to talk to gini nijo so matto sa mga nijo na enigi afakumikelenya jala jotungan na lachine aga sa tatutugo lo kita mano ilimay ma-preserve, you know. Por ejemplo, ifadang Federico no iji ganin liji ifadang si Miza iji ijinita antuna tempo titizas Fernandan titizas gantigo tosza. Now, matsuli si Miza ni Fadang, bunelo, pinino como tuntungo promoses, uno na tao, asangan nilo, lingas tigan, tigo sa bula, klase bida finatiran preservation on it. At suli si Miza, ja puta, basta kloto, basta sumay, galong sinaga, along utsan ni Fresco, da fugo. Ito niya dia talo, at sumay, galong niyan, sa fugo, sige na lago, suju si bineno. Pues, Animonosa non si mona, quando 5 dias da choge, da fogo, jige, ni ana chage, da moli tolo, todi bineno manuso. Actually, jo da saben di hagun lembay, amin hagun papad, hagun soda finedena, pues jige da doblaja uli istig ibendao, pues I'm modeling estige layo ba fanana bulao. Okay. Pues kun nansay untungay no talaga kun todo lemay todo gibanya processing gimonaza bula sa fatina no palingoy tiningota manedata gina sa preservation sa bula external influx no tausa todo ani motis pa limon look you know pues motis panyo Spanish mo talo bisiya di bon malingo lo ahi parago yo to to sa ngani so na titatungo sa uto malagit nandarotak sa go bisa hold it right there nangga sa buda na tinigo I Mañaina-ta I Finatinas dia hafa naman lola Mañaina-ta gino sa matunga tamano isi ma-mensiona na kontus gono na sakman banano gato gizayap ani manggigeret sa moro dyan I Espanyol banano gato gizayap bahal liga Chamoru Bay na lugar manano Taimano naman ako gato sa batunga na bulan ng tanong mafatinas ma-preserve ni pro ma-fufan ba-uday gisagman ni fufan maltos kontus step po pa ni. We know about preservation of a lot of things. We just need to redo it and we practice it and get it manampo. Taimano ni ma-preserve ano siya limon, moss, manafanta, leather making gini, you know, di cuero ni guaca, Espanyol ta kun ni guaca no. Cuero ni guaca, binodo, chiba. Motay sila titinunggo ta mafanog, imported on. Bonito sa manalolas di kololone gato gisa tinian sa hafa, tinian di finian na lugar ni zile nga kado grace yung bulan lang serong guaca gigato de. Sa ginin lolas di na, ginin fantastic mamatina sintiron, mamatina todo klase gibandan no I leather making sa tibit lo liana Walok no matugi na siya sumuda I tanota ay ita manggayi finit na lo man fanyuwa hit itolo man fanyuwa buasa na kontuslo man akto jalon bizang gizaluta jige da gizalutas pargo agi malago manungam si perfecto da palabrata ano gizaluta so dai kontu na respeto lisya man Citrus masi, senhor, citrus masi. Ungen aide. So guagua mas na finaisin selo buenti debita tapolo adzugi on banda para outro competition ta sa esta matu I ora. And so senhor guaha ultimo nai na sinangan mo para este umeega. Za por favor hahasunay na imeganya ni umeega este manhoben o manlahoben. Makeketungo mas pudi lenguajita I Kotturata I historiata. So koguaha mensahimu para adzusiha. Lo Yesu masih main na lo step sa namzo lo ito totobo lang ya mentras on kakat sa itano ja mahagungo
Talalala chogi mani sinamu. Utanum isimidza ja gitay bijo pawi gitano ola mo na bula naman ya na manilutas siya na taw-tawtan no maligo to research ja baatan mo no ni boro makusigi sumogi mo na. Eno ni sinya uno na jokudo na jokuno interpretation is akaleya is sculpture. That is my interpretation. No, might sanganon. That's gonna be my last part. Baba fan is na dalitroto. Jia kaleya ni no yung yokimo. So big as a sculpture. Now, inigi ufatira sesti. Ja balago so hamso di man hopin pog ni man you can interpret it. Sa di man tira so sculpture giza site pag in 9th grade so no. It's a sculpture that I don't call it a sculpture. It's so modern. It's a dingas din ako to may video look personal dito luluk is gitalo kana pa otso ta kumikililuk. Sa lupega giben ang gumamami ligay di silo na afa ko kan du costa gablo jama keno papa fa pinadlo mo. Ko bran atan istisa kumung lidi atso da bibira gime atani afa ta tenne afa sa mo future that I comprende na. Ada 3 days ni sumogi na. Now that interpretation there, that is Pacific. Yes, told say the Yakaleya represents Pacific Islanders. In the Yakado, the three-dimensional also is a modern version of the chaotic metropolis world that we're living in this time. Bulan no the sinisedi siya. Ipunto yan no, siya tawag Itali siya na gogoti papa niya Yakaleya ulo. Yan ni lubo dan niya degmo assisted tini jadi sa equilibrium there. Kung energy taronas no, spiderweb. Utod yan no uno, so mo language mazalingzo yan no. Unutod yung banda, higa di mazalingzo sa soki purun. Suli yung gudi takti so naketo sa nilo sa danong pundok. That's an interpretation of my modern sculpture of a Pacific Islander residing as diaspora here in the modern chaotic world of time in survival. Your cultural identity, your language, your custom, everything that you know on it, that is my interpretation. Because I natin na no in the 360 degree. So I sa babida holomen no gileron is sculpture no contest. That is the whole meaning of it. You guys are the young generation out there. If you interpret that, you realize the importance of maintaining our culture, the language, the identity, all the practice, the material. Be proud of it. From mago famso, zon fatta uzon from bani do samso, the hojamzo, and everything. Kusigi mo na sumogi. So look at that sculpture, and that is basically what I meant about it. Si Zeus masi senyor tadong ano bonito to ano tadong na metaphor na ano. Sa hunggan na nayon fanuid zuno ano na sculpture finet na kalang tiu gof gagat sa todo lawan nayon explicadzi dinansi sa hunggan delicao adzo i connection tanay zenestisia sa hugof hahasu nay unsangani zo buenti astigin nas totamo pa i totamo bihulo adzo na sinangan ni manam ko estaba kalang un kalahi lo pago un punyot ha. No, thank you. No, hugof hahasu. Gagaga no na sinangan na toro tiempo gihinasoko sa hunggan estaba kalangun tasi pari tautauta esti Kotturan esti lenguaje lo pago esta kalang lagu ha. Ay balik ko sa akin ano do estaba kalahi pago punyot kalahi jidagkulo na lo punyot is just one handful. Atanan diferensya punyot. That's it. So sumasimay na no sa bon ino na hempro na no magahit jan no siga di do bitidi. Diga na sita tat iji pagi punyo na sita tana dong pulos ta poli galun tason per siga mo na dong pulos ta kimuzung kalaita. Hunggan. Ay no si Zeus masi senyor and Esther Guaham my sin gi comments man gagaw put for bot. Pate hugwa. Part 2 hunggan
So angin malago hamzunay na be kumbida talo si Senyor Quitugua para Fanachu por favor. Pega ki comments and hunggan siyempre magov si Senyor sa guest house si Senyor puri tiningot niya inisturan niya. Senyor dispensa esti hagaho. Ay, balik ka. Dudus esti hagaho malago na yun na umanog esti live stream. Oh, God. Matanya dramatic esta. Dramatic. Estud kalang dramatic matanya. Lo para hamsu todos ni omega zan ekongok. Si dus masi hugo fagredesi. Esti fanakpu esti episode Fanachu adios. Esta kimana lihe talo. Adios, balik ka, talo. Just was it.